kwibyariye none ninjye wakwibyariye none iki gitumye amahanga asakabaka kandi n'imiryango bikajujura ibitagira shinge umukobwa w'isugi agiye gusama inda azabyare umwana w'umuhungu nuko bazamwite Emmanueli, Imana turi kumwe. Twimbaga ya wemera nitwishime
wigeze umuntu ibana natwe. Ubawe, 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 Imana Data, ubawe Mwana, ubawe na Roho Mutagatifu. Kuko bisanzwe iteka, Ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amen, amen, amen.
n'umushumba menya intama zanjye nazo zikamenya nkaziragira nkazirinda nkaziyobora inzira barishimye, Noheli
mubaha amashyi menshi cyane tubashimira barakoze. Merci. Merci mingi, merci. Ça, c'est angélique. C'est angélique. Mais quand même, je vais essayer de chanter, même si je ne sais pas trop chanter. Et toi aussi, tu vas essayer? Je vais essayer. Ok. Espérons que vous allez m'aider. Aha, ngo nawe agiye kugerageza kuririmba ngo ntago yakambuka umupaka wa Rusizi ngo yambuka agere i Cyangugu i Bukavu ngo ave hano ataririmbye. Turamufasha? Kigali, on va essayer. Dieu aussi, on va essayer. Reka tumufashe Fanny. Quand je regarde autour de moi, Aha. Seigneur Jésus. Korali Emmanuel yitegura itambuka. Mais non, merci. En tout cas, cette chorale, hakuna commentaire. Hakuna commentaire. Si vous avez aimé, applaudissez comme moi, s'il vous plaît. Oui, 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 merci beaucoup. Korali Emmanuel de Gikondo. Soyez les bienvenus. Chorale Emmanuel. Emmanuel, ça signifie quoi en Kinyarwanda? Imana turi kumwe. Imana turi kumwe. Est-ce que j'ai bien prononcé? cyane. Yatangiye kukimenya. Imana turi gace. Chorale Emmanuel ya hano mu rugo. Chorale Emmanuel, sous vos applaudissements, Chorale Emmanuel. Dushimira Even Trumpet imaze kuturirimbira indirimbo nziza cyane. Baptiste. Nasema tuwashukuru sana Korali, anasema grupe Even Trumpet kwa nyimbo nzuri, sasa kwa kuburudika vizuri sana hapa. Tunawashukuru sana Korali Emmanuel, muri wanyu mu rugo, wakati mtu iko kwake nyumbani anakuja tu namna anapenda. Ni Bagikondo. Ndio maana banavala muzuri. Lakini wanataka kuingilia kwa mikono kwa muziki. Maboko Chorale Emmanuel Kitoko pe. Tugiye kubona umuziki hano. Turabasaba namwe mugejuru mubaha amashyi batangira kuzamuka. Turabategereza hano kuri stage. Ndabona ku buhanga bw'ibyuma barimo kubisasanura neza. Fanini kusema Korali Emmanuel ni hapa Kikondo. Wataanza kutuburudisha sasa. Nasema kila mtu akisikia sasa anafurahi moyoni, anze kusimama sasa tuburudike pamoja. En tout cas, bonne année Nanzi hapa. Bonne année ni hapa. Veillez de bonne année. Ni hapa. Yote binanzia hapa na msisabu rendez-vous Bukavu en 2025. C'est le grand rendez-vous sur vos agendas. Chorale Emmanuel, bienvenue. Merci pour les messages abari kutwandikira kuri Mother Mary TV ndetse no kuri Patches TV. Badukurikiye bari muri Côte d'Ivoire. Badukurikiye bari muri France, muri Belgique, muri Canada. Turimo turabona commentaire, turi kumwe nabo hano Igikondo. Unasikia nasema? Batuambie mu commentaire. Mu commentaire batuambie. Aha, nashimiye abantu bafite amadarapo hari inyuma. Aha, mugihe bakidushusha hano amadarapo hejuru, twakira Korali Emmanuel. Chorale Emmanuel, à vous la scène. Bambaye neza cyane. Mettez-y du feu En fait, biko wanajitayarisha sasa, watapanda hapa kwa muziki kabisa, kwa shangwe kubwa sana hapa. Mais bandugu, tutoshe ma téléphone tu filmer. Tu filmer. Tusikose bya kutia ku statut Mangaribi. Kumbe. Tu filmer, tusikose bya kutia ku mutandao. Chorale Emmanuel. Korali Emmanuel, niba bamaze kwitegura tubakira kuri gahunda ku ndirimbo twabahaye, ariko ntimuzirenze. Ntimuzirenze. Tubaha amashyi menshi cyane kuri Emmanuel, bambaye neza cyane. Awi. Oh, wow. Aba mama beza, aba papa beza, abasore beza, n'inkumi nziza bishimye cyane. C'est la mode au rendez-vous. Oui. Toutes les couleurs sont au rendez-vous. Wow. Non, mais applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez encore et encore. C'est la chorale Emmanuel, Dieu parmi nous, en français. Bambaye neza cyane. Twinzirane mu kinimba.
murakoze cyane, reka dukurikire konseri yacu turyoherwe.